Abanyamakuru mwitabiriye ubutumire bwacu, nagira ngo mbere na mbere mbashimire kuba mwitabiriye iki kiganiro. Nge nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, ndi umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndi kumwe na Colonel Lambert Sendegea, umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu ngabo z'u Rwanda. Impamvu yatumye tubahamagara ni ukugira ngo tubasobanurire birambuye urwego rw'inkeragutabara, imiterere n'imikorere y'uru rwego nk'ishami rimwe mu mashami 4 agize igisirikare cy'u Rwanda, ariyo ingabo zirwanira ku butaka Land Force,